Hamıya salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir kupa kasma videosu ile karşınızdayım. Bu videoda 72.400 olmaya çalışacağız. Başlayalım. İlk karakter Charlie'dir. Başlayalım. Son zamanlarda inanılmaz çətinləşdi artıq kupa kasmaq. Səbəbini açıkçası bilmirəm. Yəqin ki karakterlərimin səviyyəsi az. Çətin rəqiblər gəldi. Karakterlərimin səviyyəsi az və çox fazla. Artıq çox çətinləşir oyunlar, bilmirəm niyə. Burada Surge var. Böyle yavaş yavaş vuruyor. Hop, söz öldürdüm. Hayda. Bu Brock öldü. Deyəsən botlardı. Bir tane burada bir. Aha bot, %100 bottu artık. Davay. Sürata bak bir tane. Oha. Oy zibil. Bir tane hepsi yok. Ve rahatlıkla uttu çünkü botlar yedi. Keçe ikinci karakterimize Jaeong. Qaldı. Yaxşı oynasaq 3, biz oynasaq 4 oyun. Burada Grif var. Grif çok tehlikeli. 15 seviye karakterler geldi ancak karşıma. Şöyle. Bakın dostlar. Yedi seviye mən Yeti Tensai, 11 seviye, 9 seviye, 11 seviye, 11 seviye. Hələ bunlar botlar, gerçək adamlar. 7 seviye mənəm. Bir dənə 6 seviyelik Glove var, onun demə o da 207 kupada ona görə. 11 seviye Shade, 11 seviye Leon, 11 seviye 9 seviye Lulu. Buna bax, 1700 kupa Leon, 1800 kupa Kit. Yəni nə edə bilərəm orada? Mümkün deyil yəni. Jaeong aslında tek hesaplaşmada gelmiyor ama bilmiyorum nedense çok hoşuma tek hesaplaşma oynamak. Antisi olmayan bir karakter var karşımızda. Bu nece oldum indi ben? Gelin ama. Buralarda %100 birileri vardır.
Ayda elimizden kaçtı. 8 bit sıkıştır. Uhu. Yani benim artık sözüm yoktu. Yok, tek hesaplaşma oynamayacağım. Knockout oynayaq. Knockout yaxşıdır. Uda bilərik. Yo 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 yo. Davay vur. Все. Ben öldürdüm. Все. Oo, 693 HP'de. Yo. Все. Deyəsən botlar. Və bu oyun utduq. O həm də düşük kupa verdi. Çox sağ olsun. 72.383 kupa. İndi oynayır Ember'la. Ember bence güçlü karakterdi. Hem de çok güçlüdür. Bu da bilir, bu düzeltebilir. Yo, tehlikeli. Oh my god. Şu. Öldürdü onu. Nori. Hop. Geçenk. Rahat bir şekilde Nori de öldürdü onu. Ve son oyun, eğer uduzmasaq. Çok geçen. Neyle oynuyoruz? Penny ile oynuyoruz. Çətin. Belki Penny ile oynamayaq. Ya da nəsə, bilmirəm. Yaxşı, oynayaq. Da neyniyək? Udsaq 4 kupa geçsə pis olur. Ama 3 kupa geçsə problem olmaz. Çünkü bir oyunda 10 kupa var ve 393 kupayı da. 3 kupa geçsə zaten bir oyuna yine eləyə Ama 2 oyun oynamaq istemiyorum da. Bu da bilərik görəsən. Söv. Yo, udsacıq. Sanki. Vururam. Ayda ora vurmayacaqdım. Eyvanı ha. Şurada. Uçtu. Ayda Piper'ına bak dölüye. Şu. Geçen. Sıkıştırın onu. Öleceğim.
Bir dənə vuruş. Piper ölmədi deyə udduq. Əgər Piper ölməsə bu round bizdədir. Şu, biri getdi. Bak. Hadi. Öldüm. Geçenk. Ay zibil. Bu iyi de. Aksesuar. Öyle bir sonsuz aksesuarı var. Pastayı peşer ama yok aksesuarı doğru. Yok bence udarıq. O neçə bir. Uyda yox. Eləyə bilən deyil. Piper eləyə bilən deyil. Hayda nə qədər çolaqsan sən. Bir də toksiklik edir. Ama 29.000 bulmuşam da 30.000 deməli hətta. Ona görə buna like atacağım. 2 kupa getdi sadəcə. Ne? Əgər amma hesablaşmada məsələn sonuncu olsam 4 kupa falan gedərdi yəni. Yəqin ki. Valla bu son oyunumuz olsun. Bu nə rəqiblər? 105 prestij. Və Lili'lə mən Lili üstü yaxşıdır. Neyini ala bu? Şurada. Şurada yani. Tek şansımız düşük kupa gelmesi. Bitti. Geçenk. Geçenk. Hiç gözlemedim. Aksesuar buff'si var. Burada da niye Lili? Bence udabilirik. Udanmarıq. Udarıq. Udduq. Bir dənə. Bir an elə bildim o uda bilməyəcək. Bunu attım. Ne boktu. Yok. Lili öldü. Ben de öldüm. Bıraktım oyunu. Çünkü yani bıraktım diyen de oyunu saldım da. Çünkü orada işini eleyebilmezdim yani. Şu düşük kupa geldi. Davay ne olur bu oyunu udaq. Yaxşı random gəlsin. Bizim məndə yaxşı oynamam. Amma yani karakterimin səviyyəsi aşağıdır deyə elə olur. Mən məsələn indi uddu. %100. Bence. Yo. Bence все da Colt öldürer iyice.
Bu oyun bizdə. Niyə belə donmuyor oyun? Sanki FPS aşağıdır. Və 72.400 kupa. Çox qəşəng. Həqiqətən. Belə videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videomuza like atıp abunə olmayı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.